Naibu wa chifu wa Kiamabundu sublocation Ngura location. Naweza sema kwamba marehemu John, marehemu Nyakundi Jacob ambaye ameaga amekuwa na shida ya kutotimiza. Amekuwa akichipigania kwa hao watoto ambao aliachiwa na bibi yake baada ya kukosana. Na amejaribu, kijana mmoja mkubwa ambaye alijiunga na chuo kikuu cha Masai Mara, akiendelea kusoma, ameacha kwa kukosa pesa. Naomba kwamba kama inawezekana huyu mwanafunzi aweze kushughulikiwa ili aweze kuendelea, kwa sababu kesho yake iko. Mungu anajua kwamba akiendelea kujipigania huenda akawa nyota siku zijazo. Hiyo ndio ombi langu. Pili, naomba familia iweze kufariji hao watoto ili wasije wakajiona kwamba kwa sababu mama hayuko na baba ameaga hawana matumaini. Kuna matumaini tunapoweka matumaini kwa Mungu. Thank you so much. Aiga mwendo Ramani muchio rekondo nyama yosirira kuri kuja ko Nyakundi nyambo yarenge plamba ndo muntu bomuke wikabona asirire usiriro tigire abana babere abo barengo musigo murito nabona umwana naro umunafunzi uri ku University ya Masai Mara no naro le St Paul's nazo kusira igasira wa separated no mominoye yota ya munente yekirarero igasiro tigabana babere maga abo babeire getire kenena se ale na se family otware gusabana nyenzene ndigutoka abana munabona umwana yole Masai Mara utigira asenyenje yobole meruwe fi entira edi wendonge umwana yasilwe yere atikobeta ya mambi aso wingi marehemu abokororanga depression ya lengoro asenyenje yo kweligeria etware gusaba abantu baitu maneno chinga kinyinge pero muchando buno yole twatema bashana abaminto elio okeyani birengerero asenyenje chinga kinyinga ali gutuka ole bweka gutara kwae tari kunyara gukwanira abamu abo igoro yo muchandoe bona ali gusaba ase kuanja kwa abantu baminto kuanja we serikali umwana oyo ule Masai Mara University yakonywe igere nere mambi abetaye uja sumuchi.